ایرو هجمارکش پارتیین کردیین روجاوای کردستانی کنفرانس که چاپمنی دارخستن و داخویانی یک برای گشتی را پار و کرند داخویانی ده پارتیین کردی بالکشارن سر آماده کارین آواکرنا پارلمنتویا نویا سوریه و نرازی بونا خوال همبر مکانیزمایا دست نشان کرنا اندام پارلمنتوی نشاندان پارتیین کردی داخواست کرن که 40 کرسی جنونرین کرد را به میسوگر کرن دوی مجاری ده داخویانی آن هبون نه یکسرم بچن قامشلو لقمان احمد هفسروک پارتیا کسک دموکرات لقامشلو بمره یکسر ایکو داخویانی خوانجی او بوم بخیراتن برنامه همه ناف خیره دام گلکی سپاس شجبو بشتر بونا و ام یکسر دخوازن و مسئله جو پرس بکن روشکی و صادرکتی هوله به تایبت پارتیین کرد این روجاوای کردستان و مجاری قبول ناکن اف نزیکاتیا حکومت آبگوهز سوریه به تایبت جبو روجاوای کردستان جبو کردین روجاوای کردستان کول گور رجای وان تشتی که هاتی دیار کرن نای قبول کرن ایروجی و داخویانی دایه ام دخوازن و گودار بکن هلوستاوه و جوی مجاری چه به تایبت دمیم پیش و هنگ گوارتن بخواره بینه آننا دم باش جبو تماشاوان نیجا براستی پشتی بویرا قاشو هلبجارتن انجمانا گل لسوریا و تایبت لهرما روجاوای کردستانه ایدی همو پارتیان سیاسی و کسایت نافدار هم جواک ناس کتن تفگره ده گو بویرنگه هانی گو حکومت شامه تعیینات جبو انجمانا گل سوریه دیگه نای قبول کرن ناوه وان کار گو دبه تعییناتن نه هل بجارتنه و جبو ویجی کم جوینک کمک اج پارتیان روجاوای کردستانه جویان و هلوزدان گو دما گو گل ما و گل سوریه بتوایی دخواست گو سوریه کنو آوا بک مافی گلان لوا وگرینه مافی کسایتان هر وها ستاتویا سیاسی آگل کرد ناس بکر روجاوای کردستانه امدیت جدایی و براواجی و برنگه کی وکه رنگه گو تنکرنا دوزا کرد ده هندر روجاوا و ده هندر سوریه ده حکومت شامه نزیک بو و اب نزیکاتی جی تیواته یا گو نیت انوانی خراب دیجی گل کرد و دوزاوی هیه تجاری جی بوی شوازی و نکاربن دوزا گل کرد چاره سر بکن برنگه کی دادوری برنگه کی عادل جبوه نرازی بون درکت و هر وحاجی داخواز هاته کرن اگر و برنگه کی دادوری نزیکی دوزا گل کرد بن و چاقه گل کرد هجمار وان دندر سوریه ده نکمی سر صدی بیسته والگوری ویجی گرک دو هندر هجمار انجمانا گل سوریه ده نکمی 40 کرسی بگهجه گل کرد هر وها گرک کسیم گو دور دجی جه خواه بگرن کسایتن گو پابندی چاره سر کرنا دوزا گل کرد هندر سوریه ده و بیرنگه هانه ده هندر پرلمان ده به کار بکن یعنی جدایی و دبی کسایتن دنجی آنه که وقت بناف کردن هبه ده و انجمانه ده لی او کسایتانا نپا خواه پابندی چاره سر کرنا دوزا گل کرد هندر سوریه نابینن و وایات واتیا گو او تمثیل گل کرد ناکن داخواز او گو تمثیل گل کرد دریا هل بجارتن آزاد ده و نسبه گل کرد هندر سوریه ده بربچاو بدیتن و او کسایتن گوهرن انجمانا گل وکنو نره گل کرد بین دیار کرن نک و کسایتن کردن و دهندر انجمانا گل سوریه دن به وی رنگه هانه داخیانی درکت پیش هر وحاجی متکس کر گو تو پارتیان سیاسی تو آلیان سیاسی نونرتیا گل کرد ناکن تو تفوید جی گل کرد نستندن گو هرم بناوه گل کرد
دهندر انجمانا گلد شامه دا رونن وجبو ویجیش خواه چه کس آلیان سیاسی گو بیرنگه هانه وی کاری بکن اوه برپرسیارتیا دیروکی هلگرن سرملی خواه ده تنکرن دوزا گل کرد دهندر سوریه ده جاول ریبون گو حکومت شامه تجربه بگره جه از مونا ریبه بریا خسر باکر رجلات سوریه و چاوا همون نتوین لروجاوای کردستان تمثیل آوان وکن نتو دهندر انجمانا گلان دهبو لباکر رجلات سوریه لیم خابن جدایی و خست لسر یا رژیم باعث اوجی بمشه ام ویجید بیجن رژیم باعث 6 سالی زیاده تر حکم سوریه کرد لی جبرگو پرزگریکن دهندر سوریه دهبون چاره سر نکرن ایدی شخوا پیش روجاوی همو کسی دید به چرنگی بو جبو حکومت شامی نو جیهی ام وید بیجن دهندر سوریه دو قیسه دوز هنه گرک چاره سر ببن و یک جوان دوزا دادوری یا گله کرد دوزا که سیاسی گرک برنگ سیاسی و مافدار چاره سر ببه مافی گله کرد دهندر دستور سوریه نو ده بجی ببه هر وها پرزگریکن آبوری هنه جواکی هنه هگر اف پرزگریکانا چاره سریه که دادوری جواره نیدیتن نارین آمده و پیش روژا و رژیم جی نجودا به پیش روژا رژیم باعثی گوچویه جبوه اوایا همو گل سوریه علاقه دارده که جبر چلو ششان 1946 حتی روژا ایرو گل سوریه بخویدان و بخوینه و بکده اولات آوا کریه نمجبوره هر رژیم که به جاره کدن وی ولاتی خراب که طالام بکه و کوچبری در که پیش جباوه تی خواستن گو رژیم سوریه اینو لخواه وگره جاره کدن و برنگه کی عادل دادوری نزیکی دوزا گل کرد ببه و ببینه دوزا که سیاسی و گل کرد ببینه گو دوز گل کی رسانه لسر خاکا خواه جیان دکه تبلی جغرافیا سوریه و هر وها و دوزه چاره سر بکه دهندر یکیتیا خاکا سوریه ده جدایی و ادبیجم آرامیا گودر که پیش و آرامیه که سخته به و گلک آلیجی کاربن دست خوابا بجن هندر سوریه و پرزگریکا جیره درخیم. از دخوازم ویجی پرز بکم وکی من جید زانم پیمانک چه بود 29 چلیده پشتی او قازراگشی پفچون و شرکی دجوار لسر روجوای کردستانی خالم پیمانه هنه پشتی و انتگراسیون خبات انتگراسیون دست بکرین چرچوه کی برفره هم بردوامه هنگاو هاتن آویتن هنگاو جی هین آوسا سکنینه دوی ملی دجی رایا گشتی دخوازه و مجاره فهم بکه جبر کو ام مجار جی دوی چرچوه ده دست کرتن نه دوی ملی ده براستی جی جبو اف پیمان به مشاندن اف خبات انتگراسیون انجام بن حکومت و گز آسوری دورده جکریارین خود تشتاکو درد که پیش سامی یعنی سامیت تکیه هی جدلن مجار انتگراسیون نارین آمد نبدل سازی حکومت شامی نزیکی ویده به جبر انتگراسیون تیواتیا گو تبه به شریک تیواتیا گو ده آلی هن وکه هفن دخوازن چاره سریه که هر دو آلی قبول بکن جه دوز و پرزگریکن گو دهندر سوریه ده تینه جیان کرن و دیسا کس دوباره دکم دوزا کرد دوزا سرکی ده جبو چاره سر کری لی دما گو هم دبینن هر روز هر دم بهانه درد خنا پیش هر وها کسایت نج هرمه تین الهرمه بجه دکن خودی منصب دکن خودی سلطه افتشتایا دیار دکه گو نیت و حکومت نه نیت که باشه برانبری انتگراسیون جی لی تبیولوژی ام جهت گو اتفاق چه کرنه و مجی پیش گریا و اتفاقی کریه گو اف انتگراسیون بچه سری لی اف انتگراسیون بچه سری برنگه کی عادل ده آلیا ببینه گله کرد ببینه و حکومت شامه بینه دیتن به وی رنگه هانه کاربن
ve mesele çareser bikin ne weka go ana jî di hilbijartina derketiye di kesên go wê dengê xwe bidin nemzeta hinek kes ji wan hene ji dervî parêzgeha Hesekê ne û ne ji gelê Kurdin û her wiha kesên got derketin jî li serê kaniyê û li deverên dîtir ji kesên xemerin ew kesên got rejîma Baas ew anîn ji bo guhertina demografîk di Rojavayê Kurdistanê de çê bike ji ber wilo em dibînin got niyetê hikûmeta Şamê nebaşin di aliyê çareserkirina pirsgirêka Kurdin û her wiha ji bo întegrasyonê jî em dibînin gelek gavên asteng derdixîne pêş da ku întegrasyon neçeserî di beşekî de ji bo YPJ derdixîne di beşekî de ji bo hebûna jinan di cihê berpirsyariyê de pirsgirêka derdixîne û her wiha heta got bigihêje mesela zimanê Kurdî gerek zimanê Kurdî zimanekî fermî ve Rojavayê Kurdistanê di hundirê Sûriyê xwendin û nivîsandin bi zimanê Kurdî bil vê heremê lê em dibînin Qeysa Hicceta derdixîne û carna jî gavin qanûnî davêje ji bo pêşî lê bigire bi vî rengê hanê dibêjim hikûmeta Şamê ne dilsoz di çareserkirina pirsgirêkên di hundirê Sûriyê de û bi taybet çareserkirina pirsgirêka Kurd tevî got di danezana destûrî di hikûmeta Şamê vî rengî gotiye em hemû qanûnên navnetewî wê mafên mirova qebûl dikin tamam di qanûnên navnetewî di heyî cêr dibêjin qanûna parastina zarokan di hundirê qanûna parastina zarokan de xaleke heyî wisa dibêje dibe her zarokek ji mafê wî ye ku bi zimanê dayîkê xwendin û nivîsandina xwe bike wê çaxê evana tev de têne raxistin li ber hikûmeta Şamê ka bi çi rengî nêzîkî danezana xwe destûrî dibe her wiha nêzîkî qanûnên navdewletî dibe û dixwazim dalîkî din cî vê bêjim em tên dawiyê ama gotnê wê dawî em bigirin ji ber ku bernameya me berdawî vediçe me biborînin Qeysa ayetê Qur'anê hene dibêjin belê gotnê wê dawî jî me bigirtana ji ber ku bernameya me dem pir jêr nemaye ji bo wê me dixwest ya dawî jî em bigirin em pişra em ê bi mijara xwe din berdewam bikin. Deng xwest dawî de zwê jî bêjim û qeysa ayetê Qur'anê hene dibêjin hemû ziman xweda çêkirine tê wateya gerek kesên got bi navê misilmantiye li xwe dike van ayetê Qur'anê qebûl bike û pabendî wê be lê em berova jî wê dibînin em dibînin di gelek devera de heta dijî ew tiştê got dîa dikin derdikevin di dawiyê dixwazim bêjim em wek partiyên siyasî hem gelê me Rojavayê Kurdistanê em pabendin got em doza gelê Kurd di hundirê Sûriye de û Rojava de bi rengekî dadwerî çareser bikin û her wiha ji bo wê em ê tekoşîne aştiyane tekoşînên gelêrî hem tekoşînên demokrat bi hêzên siyasî û demokrat di hundirê Sûriye de berdewam bikin da got em Sûriyeke demokrat nenavendî pir alî ava bikin. Belê gelekî spas Lokman Ehmê hevserokê Partiya Keskiya Demokrat merebû derbarê vê mijarên de nîrênên xwe bi me re parve kirin ji bo beşdarbûna we em spasiya xwe pêşkêş dikin. Belê em ê derbasî mijara xwe din bibin mijara me din jî ya ku di rojevê de yê bi taybet di navbera Amerîka û İsraîlê de ku êrişên xwe li ser İranê pêktînin êrişên ku li ser Komara İslamî ya İranê her di rojev de ne rayadarên İranê jî êrişî welatiyên xwe yên bi taybet Kurd dikin di vê mijarê de herî dawî hêzên ewlekariyên İranê li bajarê Bokanê yê Rojdatê Kurdistanê gev li hunermendên Kurd xwarin rêveberiya îtilaat biryar daye ku Stranên Kurdî ên ku behsa nasname û taybetmendiya Kurdî dikin bên qedexekirin berî hefteyekî jî dengbêjê Kurd Seyid Elî Qureyşî hate girtin û heta niha cîw û rewşa wî naye naskirin naye zanîn di vê mijarê de me raporek amade kiriye.